Tsela Botswana le eletsa gore thulaganyo ya papadisanyo ya AGOA e ne ya sennela ruri le go akaretsa megama e mešwa. Company e tlhomileng ko pele mo boitsanapeng jwa lefaufau ya SpaceX e supa kgatlhego go beeletsa mo lefatsheng leno. Fa dipaakanyo di tsweletse go rulaganyetsa metshameko ya Botswana Table Tennis Association ya Afrika. Nte ke go dumedisa motho wetso ke go amogelana ke bidiwa Regional Richardson. Tona wa tsa papadi le madirelo re mmusi Kgafela a re o solofela gore kgang ya go atolosiwa ga lenaneo la African Growth Opportunity Act kana AGOA la 2000 e tla nna nngwe ya tse di tla buisanwang ko phuthegong ya US Africa Business Summit e simololang gompieno kwa Dallas. Tona o boletse fa mafatshe a Afrika a eletsa gore AGOA e nne lenaneo la sennela ruri mme e akaretse megama e mešwa e tsamaelanang le dikeletso tsa kgaolo ya Afrika ya go tswa mo itsholelong e go rekiwang meamuso ya yone e sa tlhotlhiwa go ka itlhotlhelela ditsa tlholego tsa yone. Thulaganyo ya AGOA e letla mafatshe a Afrika go rekisa dithoto tsa one kwa mmarakeng wa Amerika go sena makgetho. Tona Kgafela o supile fa lefatshe la Botswana le bone dipoelo mo go tseneng US Africa Summit fa e sale ka ngwaga wa 2022 ko Morocco. What trade relations do? They compare good proper existence. They compare o tlotle nkgangole gape msahatso ya mebuso ka ditlhopho makgotlatshekelo a rona ikemela ka nosi ya seka go ba gobediwa mebereko tshwanelo tsa babereki di tlotlwe corruption e be le gore na di-policy le mebuso tsa gore corruption ya kojwa ya nyelediwa ebile di-policy tsa rona ke tse e leng gore di rotloetsa tlhango ya mebereko jalo le jalo re nyeletswe le huma yaanong re thubile lebelo la go rotloetsa gore re inaakanya le lenaneo la go rekisa dithoto le ditirelo tsa Batswana ko ntle ga lefatshe la Botswana. AGOA kana e sala e simolotse ba re ka 2025 ya ema go tshwentse maAforika le go goleo le tshwentse maAforika le go golela gore e emisiwe ga ise ba wele gore ba emisa go tsabe ile ha re kopa le bone ba kopa gore extending AGOA gore imagwa maAforika ba re e nne le ruri mme ba supa gore maAmerika ga ka ba dumela gore e nne le ruri. But it's a trade scheme e re letlang gore with so many product lines re tle into ke yone le re e dirisa some years ago. Baeteledipele ba company ya Amerika ya SpaceX e itlhomileng ko pele mo go ageng mafaratlhatlha a kanamiso ya maranyane a ko lefaufaung a akaretsang satellite ya Starlink. Ba letse ba kopane le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Baeteledipele bao ba re ba mo dipuisanong tsa go kopa go beeletsa mo lefatsheng la Botswana. Mo nakong eno company e ya mohumi wa dinaledi Elon Musk yo tlholegang kwa Afrika Borwa e tumile ka tsamaiso ya yone ya mafaratlhatlha a maranyane a lefaufau go tlhalosiwa fa tsamaiso ya bone e le motlhofo go isetsa setšhaba maranyane a internet go na le tsamaiso ya go a epela mo lefatsheng. Mafatshe a ka tshwara lekgolo a setse a amogela ditirelo tsa Starlink a le matlhano a le mo kgaolong ya Afrika. Puso ya lefatshe leno ya re e motlotlo go bo e kgonne go tshegetsa phuthego ya Forbes Under 30 makgetho a le mararo. Motshwarela tautona Resla Matsogane o kaile fa e bile maduo a bonala ka jana di tsweletse ka go tswela bagwebi ba banana mono molemo. Phuthego ya boraro ya bagwebi ya Forbes e tsweletse mono ga borone go simolodisa le go nonotsha tshwaragano ya bagwebi ba mono le ba kgaolo ya Afrika ga mmogo le ba mahatsha a sele go bula diphatlha tsa peeletso le tsa dikgwebo ga mmogo le go amogana boitseanape gareng ga bagwebi ba banana ba popota le baeteledipele. Phuthego e tsweletse ka go nonotsha bagwebi ba banana go nna pelokgale go simolola dikgwebo tsa bone le go sekaseka metswedi ya khumo. This year's theme is the engine of Africa's growth, investment and entrepreneurship. This is very relevant to Africa's Agenda 2063, the future we want, and it's in consonant with our National Vision 2036, prosperity for all. It is also a means of opining
possibilities for value chain development by accessing several youth-oriented economic empowerment programs, leveraging on their FOBs, learnings and experience. FOBs continues to be a great opportunity to communicate globally the promotion of Botswana as a destination for business and leisure. As the government of Botswana, we value your expertise and believe that your insights will inspire the delegates to build a richer pipeline into Africa's economy. Please share your valuable and rather invaluable experience with the delegates and audience even after the summit. Bangwe ba bagwebi ba ne ba amogana loeto le ba letsereng go godisa dikgwebo tsa bone ba tlhalosa ga go tlhoka gore mogwebi a ba dira kgwebo ka tsela e hapegileng a dirisa methala e mešwa ga mmogo le go itlhabolola. Everyone has talent. God has blessed us all with a gift. It's what you do with that gift. So I've seen some amazing singers, I've seen some amazing entertainers, I've seen some people with great ideas, and I tell them, that's your gift. But who are you going to give that gift to? How are you going to present that gift? So the drive behind the talent is what you look for. But as an African child, start with who you are, where you are, and what you've got. Yeah. Put it on camera, put it on screen, and you just never ever know who's on the other side, who it will resonate with, and whose life it can change, including yours. Typically, most people thought that it's only male who will thrive and succeed in those spaces. And this is where when you have the diversity that is brought in by actually including others and also other genders, there's a difference in terms of that diversity of perspective, the richness of the conversations that you have, and also we're different in terms of how we do things. Anyone who's interested in getting into AI, the first thing is just find your domain knowledge. It's okay, be it you're in finance, designing, and just at least get yourself to be part of a community that is talking about AI. This will enable you to understand how can I plug in. Malatsi a mararo a latelang bagwebi ba banana le baeteledipele ba tla buisana ka metswedi ya khumo e harologaneng, ditsela tsa go dira madi go godisa dikgwebo tsa bone, tiriso ya maranyane ga mmogo le ditsela tsa go tshwaragana le bagwebi le babeeletsi. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Go tlhalegela ka metela ga batho ba letso la Zimbabwe mo go seng ka fa molaong ke nngwe ya dikgwetlho tse di sa jeseng banni ba Motswana Swazi kwa kgaolong ya botlhophi ya Nkange Diwelang. Se se builwe ke modulasetulo wa komiti ya ditlhabololo tsa motse o kwa phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke moparlamente wa kgaolo eo Dr. Neva Tshabang ka mosupologo. Abigail Madorobo. Tshologelo ya batho ba letso la Zimbabwe mo go seng ka fa molaong mo motseng wa Swazi go a tshwenya ka jana go tsala borukutu jo bo sa laolesegeng e bile go hiketsa mapodisi ka dipalo tsa bone di le kwa tlase. Re Motsumi o supile fa tiriso ya ditagilione e le kgwetho mo dikolong tse di mo kgaolong ya Nkange. Dikwele tsa rona ga di a robalwa ke dithokwa ya ka re bona le mo Botswana go ntse ka di-drugs tse le gore rona re le hano re le batsadi ke rona batho ba re rekisetsang bana dio tseo ke rona re ba neelang tsone ba ya go rekisetsa ba bangwe. Yo mongwe na go neela ba gagwe bana gore ba ya go rekisetsa ba rona ba gwe ba sa ba peipisi. So semo seo se tla gona le ithole le motšotšo la ga semolaong. Le fa go ntse jalo banni ba kopile go dirisa mananeo a puso go leka go thabolola matshelo a bone. A go lenaneo gwe Batswana ka toloni mananeo a mondo atente. Ku ka kwa sika gungwa kale guno thuo le toto mo mothusi wa mosothuo kutu ha ka ngombe o tenge ngombe o tenga o ku tenge o ku kukane no khedumbu muno thua ko inko hobe muno mo tsama swimming pool mudila mkane so joso khona mkati mundo atena ngono kalikeletseni baswatsi musichile kule ku mare no emakhetho bana beno atenta ka toleni mo ashingise dikgang tse dingwe tsa motse tsa tswa ka banni. Di-languages a ke itse gore ga teng ka gore go ke le gatwa molaetsa wa gore di-languages di rutwe mo sekolong. I thought by so saying go twa gone gore di buiwe le mo di-radiong le koka le mo TV ke re tseo ra kopa gore a di dirwe ya ka Batswana ba kopile. Ipeleheng tsa kanswa batho ba teng ba njinji kana uzwa kanswa zikoroti bazwazi bakadwa ku Zimbabwe nzi wo hawana ngwenzimo
ngono aku amoketsa amototi kumbulla ka nswaswi kuti nsowa ka tewa ka o dabule. Mo dikganyeng tse dingwe motse wa Nswazi o bone maduo a ntlha mo dikgaitshanyong tsa go phepafatsa metsi mo kgaolong ya Totome go rotloetsa tikologo e phepa. Abigail Madorobo, BTV News, Nswazi. Bani ba kgaolo ya Okavango ba kopilwe go nna bobelotlhomogi le go fokotsa botlhoki ka go tlamela bana ba masiela seo se builwe ke mogwebi wa Shakeville Guest House Rekabelo Mahupe kwa moletlong wa Mohembo Bridge Charity Walk o neng o rulagantswe ke lekgotla la bobelotlhomogi la Phomolong Orphan and Vulnerable Children Counseling Center kwa Mohembo East ka mafelo a beke. Mpho Aaron. Orphan and Vulnerable Children Counseling Center o simolotswe ke Mme Monde Lodik Mokobi ka 2019 ka maitlamo a go thusa bana ba ba senang batsadi le bana ba ba thokileng lesego mo botshelong mo kgaolong yotlhe ya Okavango go tswa go Gabu go tsena go Godigwa. Mohembo Bridge Charity Walk e mo legatong la boraro ka maikaelelo a go kwanyetsa mokgatlho wa phomolo mmadi. Le fa go ntse jalo Re Mahupe o na kopa banne le bagwebi mo kgaolong go nna le seabe mo go rarabololeng dikgwetlho tsa kgaolo tse di akaretsang le huma. Ke kopa mongwe le mongwe thata ba ba tswa mo kgaolong ye gore ine rona ba re digogang ko pele go rutwetsa lekalana le ka gore maungo a ta tswa mo lekalaneng a go ungwela rona ba Okavango thata. Go ne go se bonolo gore re bo re ka hithelela ha re leng teng mme re kgonne ebile ke dumela gore go reka tekete ga gago o no lemoga gore ra tlhoka ebile tekete o e rekileng e tlo re ntsha go gongwe e re isa go gongwe. Mo parlamente wa Okavango Rekeni Kapinga a lebogela botlhe ba ba nnileng le seabe mo motsamaong o mme a kopa thutoetso e ntsi go thusa mokgatlho wa phomolong a re ka sego go ka thusa morafi go alosa baeteledipele ba moteaba ka moso. Event e botlhokwa ba gaetsho because sosanta e dirwa ke motho a tswa ko kgaolong e sele a e dira mo kgaolong ya rona out of love, out of a desire to make this place a better world. Na go nkutlwisa botlhoko gore rona beng ba kgaolo ga re tsenye letsogo as would be expected of us ka Setswana se re letsema le thata ka monga lone. A drop in the ocean makes a difference. Ka Setswana be gote legonyana la modisa le tharapana initiative gore ka gore Mohembo Bridge batho ba okela phakela and then after na ba ba patala. So I just came and said no, why can't I include another activity le gore it's football was there yang ka witse football e mo ka batho bote mo galo ja ka le no so hota go ipona gore batho bote ba shaka we surrounding ba tsile go ta go support team tsa bona. Nteng le Mohembo Bridge Charity Walk ba Phomolong Center ba tle ba tshegetse gape mabontle le dikgaisano tsa kgwele ya dinao tse tsone di eteletsweng pele ke moeteledipele wa pele wa setlhopha sa BDF 11 le Zebras Mompati Thuma. Mpho Aaron, BTV News, Mohembo. Go bolela fa dikgwebo tse di potlana di dirile dipoelo tse di botoka monongwaga kwa moletlong wa Kawa June Challenge and Cultural Festival. Bangwe ba bagwebi ba rurifaditse seno kwa bokhutlong jwa moletlo o. Moleto wa Kawa June Challenge and Cultural Festival o tsweletse ka go itemogela kgolo monongwaga moleto o no tsene ke batho ba ka tshwara dikete di hera bongwe palo e kwa godimo mo go ya ngwagola ya dikete di le supa la go ntse jalo ba go bipotana ba le 35 bana ba tshwaragane le namane e tona ya tiro ya go rekisa dijo kwa moletong o. The experience is very good. The business it was challenging because batho ba tsile ba le bantsi but we didn't have much but ne re kgona go manage. Daily breakfast ya borotho le ke tsenya di chips the first time ke ta go rekisa mokgao le batho ne ba rata le ba rotloetse. It was fun le nna ke tlile seno ke a boa next year ke ha.
bagwebi ba bana ba kgolelwa tirong te ba itirileng ya go apela matshwititshwiti dijo kwa moleteng wa Khawa June Challenge. We even cancelled our food. Sorry, everything go to then and they are so nice. We are happy, and we're gonna do it. That happen next year. And this time we won't come with 2 cars. We'll come with 7 cars. Go thomamisa gore bengga ya ba roba sengwe mo letong o komiti ya dithabololo ene ya rotloetsa banni ba Khawa go letella batho go kampa mo malapeng a bone le go nne go ba apela dijo. Ke o lebogela Red Botsane, Botswana Television, Khawa. Motho e tsonte re tshwara go ne fo mme go akgola gore tsa se go di alatela kgante jana ka nako e roba bobedi a re tsetsa metshameko. tla ke go lebogere mme nako jaanong ke a tsa metshameko ke bidio hela go tsiti ke a ga kwa a re tsene mo go tsone e le tsela nngwe ya go ipaakanyetsa metshameko ya dikgaisano tsa Africa go gore Africa Championships le khotla la Botswana Table Tennis le weditse kampa ya ikatiso ya malatsi a le 11 ya ditlhopha tsa ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 15 le ba ba ka fa tlase ga tse di 11 Michelle Sekopo Tshetsepego e re lentswa ditemane jaaka ba bitswa ba ise ba ole sentle mo maemong a go tshameka metshameko ya mafatshe-fatshe bakatisi ba dumela fa ikatiso e dirile pharologanyo ebile ba ikemiseditse go dira ikatiso e nngwe malatsinyana pele kgaisano e simolola ka Phukwi. Ikatiso eo e eteletsweng pele ke mokatisi ba gwasi e na le batshameki ba le batlhano ba ba setsana mme mongwe wa bone Boitlamonkele ke mongwe ba nang le maitemogelo mo metshamekong ya mafatshe-fatshe. It has been wonderful. It's out of Banaba, they are responding very well. They are willing to learn, they are learning, and there is a lot of improvement in the performance in Yabo. Ba ke ka reng hela ke re bana le idea ya gore di game tse di international di ka tshamekiwa yang re na le ene Boitlamonkele o tswa mo Bodem re be re nna le kena go le gore last year ba tshameka di hopes tse leng gore ne a kopanye le mahatsama wa Southern Africa. So Manda 15 she's the only girl who kile matsameka kona. Jaaka ikodisetso kgaisano e tsweletse barulaganyi ba kgaisano ba solofela go amogela mafatshe a le 40 a akaretsa mafatshe a mabapi Afrika Borwa, Swaziland le Namibia. Barotloetsi ba kgaisano ba tla ribolola mo phuthegong ya babegadikgang e tla latelang. This is an African competition, like you know, mo Africa mahase a 53. Our hope ke gore otle a nete bringing 4 participants per gender. But you know, we are doing everything for at least the Harkabonale, at least for 40. Really, mo Botswana re nna re ntse re kopa the sponsors for the battle on board. Re tabe re ribolla ba bangwe mo bo gaufing le ta itse ka bone. Kgaisano e tla simolola ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 15 go fitlha le 21 kwa Botho University le kwa Game City Rooftop. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Mejanong fa re gatela pele setlhopha sa John Netball Club se padimotse sa Jaspers 65-21 mo leking e tsweletseng ya Lukhara ya Borwa go tswelela ba le kwa setlhoeng sa Loko le go nna mo maemong a mantle a go ka iponela phatlha kwa makgaolakganyeng a top 8 a re utlwe Kgomotso Sefako. Baeteledipele ba Loko Joining Netball Club ba simolotse bontle fela mo motsotso wa ntlha ba tsaya ketapele ya 73 mo kotareng ya ntlha pele ba gapa ya bobedi ka 38-8 bomme ba gaba megabana ba tswelela ka go nna le tshwenyo mo Jaspers jaaka monosi wa bone yo maitemogelo a go godimo Chilido David a na dira go kgona le go rata ka le morago la Jaspers le nne le sa kgone go lepalepana le ene Joining ya gapa kotara ya boraro ka 49-14. Kotara ya bofelo ya bo ile go feleletsa se ba saleng ba simolola mo go ya ntlha ba ya gapa ka 65-21 go ka dira phenyo ya bone ya bo 11 le dintha tse 22 ba farologangwa ke ntha tse 2 fela fa gare ga bone le BDF Kids. Di team tse re tshameka le tsone ra di na le experience ba fiti ba traina na go tsetsotlhe so rona re team entšhwa tota re ba ntšhwa ba dire ba ntšhwa go go joina Lukhara and go dingalo because re kopana gone ka gore di-player tsa rona tse dingwe di tswa kgakala since ebile re sena go ba thusa ka madi a transport ka eng that's why re kopanna gone ga re itsane kopanna gone motshameko one o tsamaile sentle and I'm very impressed because ba ne re tshameka le bone ke team e tswang go tlase
and we managed to have competition between two teams, and I'm very impressed. Pressure is too high because the teams that are the most powerful teams, so we have to make things more easier to us, practice and all that. But tell her to go head on let the two teams in mo maduong a mangwe re simolola ka mathatso UB Crystals e padimotsa Vipers ka 37-26 fa BDF Cats e fapile Police ka 50-43 mo go tsa borre Police e fapile BDF Cats ka 58-30 fa Notwane e bone phenyo ya 51-40 kgatlhanong le UB Crystals go motso Sefako BTV Sport mo go ditshane. Setlhopha sa Makufa se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa BDF 11 mo motshamekong wa ligi ya kgwele ya dinao ya bomme ya kgaolo ya Kweneng. Makufa ke bone ba ntla go nosa mo karolong ya ntlha ya motshameko ka Precious Tlhapi fa BDF e arabetse ke Nancy Ntshwabi mo karolong ya bobedi. Maduo ao a tlogela setlhopha sa BDF 11 sentse se le mo maemong a ntlha ba sia Makufa ka ntlha e le nngwe le diapolokona le ko. Morago sokola go nosa mo motshamekong o setlhopha sa Makufa e ne le sone sa ntlha go nosa ka Precious Tlhapi motshameko o tsamaile metsotso e le 37. No eo ya boelekane go isa karo ya ntlha go ikhutsa ka ketapele ya no go lefela go menegong kwa boikhutsong ditlhopha tsa nna tsa lekana mashetla ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 60. Captain wa Makufa Precious Tlhapi a nna le sebaka sa go ketsa ketapele ya setlhopha sa gagwe go tswa mo thakong ya free kick fela motshwaredi nno wa the AMOGELA Marilyn John a gana ka sebaka seo. Metsotso e meraro moragonyana the AMOGELA ba lekalekanya dinno ka Nancy Ntshwabi a sena go lomagana bontle le Michelle Abueng. Makufa ba nna le sebaka se sentle sa go nosa mme ya re balatedi ba bone ba emeletse ka dinao motshwaredi nno wa BDF 11 a taologa a gana ka sebaka seo. Motshameko o fela ka maleka a nno setlhopha madio ao a tlogela setlhopha sa BDF 11 sentse se le kwa setlhoeng sa loko ka ntlha e le nngwe fa pele ga Makufa. I wanted to win it just because re tswa second half bana ba rona ba simolola go phanika mo special mo middle fieldereng. Because we never thought after early goal, so we failed the money to equalize. So what we are going to do, we are going to start fighting for the goals, but we the goal. Our aim was to win. If we fail to score, our aim, another aim was draw. It's going to be a tough game. Because we know this opponent would not leave. Because we said so when you prepare for this kind of this game, tactical wise, because I don't want mo madiong a mangwe e ntse e le a ligi ya Kweneng. Setlhopha sa Lionel se latlhagatswe ka dino tse 4 go lefela kgatlhanong le Gabane United. Setlhopha sa Mexican Girls se mo maemong a boraro mo lekong se garasantse sa Gagutlo Eagles ka dino tse 3 go lefela va sa Jacks se dile sa City Girls ka dino tse 2 go ile nngwe. Le diapoloko BTV Sport mo go ditshane. Motshameko hono khatlisa le tlhoto tartla bertsa mare le bile gore bo mampudi ko pheletsong e tla nna ba me motsana wetso ele ja ka re tla go bokhutlong jwa dikgantsa rona tsa metshameko tsa nako eno a jano re lebe seemo sa bosa gore seme ka tsela e ntseng jang. mo mosong go taeketsa go le tsiditsana go dikgalong tsa gantsi kgalaga di borwa go tlhaba kgatleng kwene borwa ja kgalagare le bokone bo thaba ka senga sa borwa bedi go engo go le 13 mme go bokone ja kgalagare tshobeleng habe gone go taeketsa go le bothito jo le 14 go le tlhakane le 17 ko mau le kasane le 12 ko shakao mo tsokologong go taeketsa go le bothito go dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatleng le kweneng ka senga sa 20 le borwa bongwe go engo go 30 ha mafilo a mangwe ka bontsi ya lefatshe le one go taeketsa go le mogote wa 31 go engo go 30
le bone mme fa re belela ka tsatsi la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba batla ba kgatlheng le kwene go tapoga mme go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la boraro ka tsatsi la bone gone go tsa go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa gantse le kgalagadi tsone marata a thiba ka bontlhabongwe ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le mogote mo tshokologong kong gabe marata a thiba ka bontlhabongwe ka tsatsi la boraro mme ka la bone gone go tapoga ga go tšhobe gone go tapoga ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le mogote mo tshokologong mafelong ka bontsi a tsone dikgaolo tsonetse dikgaolo tsa legare le bokone bothaba tsone go tapoga ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone gone go tsa go le bothito mo tshokologong